Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Kampungnya sahabat. Semoga kabar baik, kesehatan dan rezeki selalu menyertai sahabat atau kita semua. Baiklah sahabat, nah kita akan meliput pernikahan adat Sunda lagi ya. Ini prosesi akad nikah atau ijab kabul Sigit dengan Lilis ya sahabat. Ini yang berlokasi di Tanjakan Cinyomang ya, Kampung Cimaja, Desa Kaputihan, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah sahabat, bagaimana suasananya disimak saja ya. Let's go. Semangat teteh, semangat. Ya, kan? Kampung Cimaja, Cinyomang. Panas sahabat nih, cuaca panas. Semangat Kang, semangat. Ang ningali ka dieu. Ini di luar panggung pelaminan ya sahabat. Pedagang penuh. Kang. Nah, ini mobil pengantinnya diparkir di sini ya. Ada 1, 2, 3, 6 kendaraan ya. Dulu yang di atas sahabat ditampung di atas sebagian. Motor mau mobil roda 4 ditampung di atas sebagian ya. Karena di sini tidak tertampung sahabat. Oh sahabat, di sini banyak ya. Tampung di sini sebagian. Karena di sini tidak tertampung, ditampung di atas sebagian ya. Ya, sip, sip. Semangat Pak Nus. Ya. Nah, ini di warung sahabat ya, penuh lagi pada ngopi di sebagian ya. Motor di sini sebagian sahabat. Pokoknya mah panjang nih, parkirannya panjang. Halo, semangat kawan-kawan, semangat. Wah, alhamdulillah pada sehat semua ya. Semoga lancar acaranya dari awal sampai akhir. Oh, amin, amin ya rabbal alamin. Ini ketua nih. Ketua ya. Siap, ketua. Oh. Udah hiji cina. Wah, iya nih apa ini nih. Lari di foto-foto sambil lari. Warung nih, warung. Di seberang. Kakak dia ya pokoknya. Siap tuh. Oke. Semangat ya. Sambil ngopi. Kopi dulu. Keren. Pokoknya mas santuy sambil ngopi ya. Oh, siap. Ngopi. Oke, semangat ya. Semoga acaranya lancar ya. Dari awal sampai akhir. Oke. Engke penggemar pasal. Oh, engke sekedap deui lah masih kene ieu. Masih kene upacara.
lillah wa syukru ala ni'amillah. Jazakumullah ahsan jaza. Ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Ustaz Hamdan anu mantena parantos mimpi doa kana kita wasul. Mudah-mudahan sing dugi ka arwah-arwah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu tadina serah terima pada dipayunkeun namun painten ayeuna parantos aya ti kaula anjeunna seueur budeungeun painten mangawang payunkeun ti kaula tanapi petugas di kantor urusan agama nyaeta dilajengkeun kana acara nu kaopat nyaeta akad pernikahan. Jejak kampoeng mun. Seratanganna jejak kampoeng. Kanggo saksi di bakal calon panganten pamagat pada sekaluhur. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi minta bagaimana soalnya asal konten dari para sebenarnya nomor terus mga para ibu para pak anu sami hadir akan nikahna yang sikitnya kaneng Rizka ulang sabsen ulang sadayana. Alhamdulillah syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatil akhir wa ta'ala tusiruna jazza tasirina wa inna fi dzalika la ayatin tafakkarun wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ane kau sinati tangan yang harus sentuh kalau sama. Akan dikan aja. Nah, kita sebutkan ayat Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzina ilaha wa atubu ilaihi wa innahu yang iki nikahkeun kaula ka anjeun ka anak terus kaula ngarep milik lestari kalayan mas kawin ku atos 3 juta rupiah kontan. Tarima binika kalis kalestari mas kawin aku arto 3 juta rupiah dibayar kontan. Sah alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar, ya Azizu ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.